Caesar. Hooligan. Ke utlwile. Ke lekile. Ke hlolile. Mama wayekhuluma sana. Bohloko bo utlwa ke nna. Wayekhuluma ngaselake ngathi umuntu uhamba ekwenzakalani. Ukugula kwakho sakuqale phansi futhi. Ngwana ka Hooligan. Hooligan, ke bua le wena Caesar, ke tshepile wena. Ha ko tshwere tšeo ke a tseba o tla bohloko ba ka. Ke tswa bohlokong Hooligan. Nami ngakhulumisa. Pametsi ngwanaka. Ngiphathele amanzi. Re go family etsa. Haile Lerato. Lerato yena. Lerato. Mama. Mama nanga amanzi akho. Mama. Mama. Mama vuka. Mama vuka nanga amanzi akho ngikuphathele. Mama. Mama vuka. Vuka baba. Mama vuka. Ngishiye. Mama. Mama. Yo, zozo chumiyake. Sabzini. Hayi, uthatha amathatsinga yo. Hayi uthatha. Awunenzi izinto background. Chumiyake litheli ya beta. Yo business yawa. Usokena customer e1 kana ko yeo le teng. Yo banna ba le bana ba tlalamo. Ha ba satle. Ntho tsang. Hayi uhubi. Ene nna nka sehluphene. Ke na le tlama. Hey, ke na le stoko ka mo kantlong. Hayi ngwana o tlamela jiwe. Gale ke nagana ntho. Hayi taba ina me tlamele besiwe. Ene bile ma 2000 a bile vele ha vele wa tseba ke ntho tsa bona. Ebile hana mme mo stadi ke matlomolonela tsa bona. Ba di tlwaetse. Hayi change. E jwalo taba. Bobo. Ngicela ungilethele extreme tanami. Ngaze ngancancatheka yazi mangizwa le indaba. Hayi yena tlamela jiwe jang. Hey hayi taba e. Yo ngwana ka mshimane bathu nyo soccer player. Ha fana. Thank you boy. Yes. No, ha ke tse plan. Tla ka taba tsena. Ene ka pele ne. Iske ba taba tsa hole.
Hawu. Siza Utsho jwang ke na le bodyguard. o ntse o etsang o bala Bibele Siza o serious o di bone dijana ka kitchening o re di tlhatswe yo ha ilo sna mme o Siza ngicela uzola mntanami Hello my angel mntanami ungithandayo yazi ngiyakuthanda ngisho ngisho yazi ngiyakuthanda yebo mntanami yazi mntanami njengoba uloku uhleli ngale kamereni uloku ufunda iBhayibheli hey ibusiness yami ihamba kancane kanjani so mntanami ngicela ukuthi uzongisiza hle service le mntanami ngikusiza ngokudayisa ma yebo mntanami yebo uzodayisa mntanami izinto zonke zihamba kahle uma kukhona wena angishabona ukuthi umuhle kanjani yazibona ukuthi umuhle kanjani yazibona mntanami uyazi ukuthi umuhle kodwa umuhle mntanami yebo umuhle beka ikhanda lakho lihle kanjani lifanele kabani fanele la beniswenye kwenzile ukuthi ufane nami style yes uyamazi Joseph angisho yebo ngiyamazi irregular la ekhaya yebo Joseph Yobijo. yo liyasiza lenyasalela la ekhaya yo customer lilethu leli liyasiza kakhulu futhi Josie wow tada angisho yamazi vele Joseph yebo ngiyamazi yilo hlala iza la ekhaya yakhumbula nenini lesili KFC ngiyakhumbula beku Joseph bekayithengile hawu siyabonga Joseph ngeKFC Sheba morao o sile Siza ngwana utlalo ezinye zezinto esizidlayo la ekhaya uJoseph he takes care for thina yebo mntanami so namhlanje uJoseph uzolala ekhaya ngicela mntanami uyondlalela uJoseph ngimdlalele umphathe kahle ekamereni lakho mntanami ekamereni lami mama hayi wena ungangitsheli lonto leyo sorry sukuma ngihamba lokuthela uJoseph hamba lokuthela uJoseph sho ngwana o unanakare unanaka ke hotel mo ke mbona sho ntho ya ina mme o tlamehile go mamela nthengwe le mo kereng a etse o utlwa ka yena nna ha nka kgathala ke ngwana yo Siza wa rasa man Siza batho ba tla reng ka ntse ngwana o jwanna Siza yo batla wa ntena legata le le kana ne le la eng ye o batla go makhelane ba reng o batla go makhelane ba nkuke jwang tshe o sile ngwana ko wena ka lebaka la ntshwanyane nyanyana tse o so hantse le o so bonetsa kana kana chehe hey ke tinela hampe mo kileng tega ke batle next mo kileng teng mageo ke ba tsile ya a ke batle rata wa nkula ke reng a ke batle rata yo robala Siza. Makha. Ngiyazibonisa. Into zokucela ngithembela kuJehova sisi. Wahlukumezwa wedwa. Ngiyahlukumezwa. Ukudla njengenja. Cha. ngiyakhuluma kanjalo Kunjani? Futhi uyakwazi. Into zokutshela yona. In every situation you face it, please count.
mata. Mona, o fumana nna mo. Bona ke Fethu ke nna tlileng ke tlile ka baya bile problem. Wena ba tla. tlo ga ga. Fetha yo taba yao. Hai ba yo taba A ka. re tsema soba. Stopzile. Yes, City. A o jetse motho ona Fethu. Ke le pele mona Fetha mo jetse. Then, Ke nna tlileng pele mpone motho. so na look at City. 50 sorry. 50. Nna. Josie, Namazana. what's the look at mo? Tsoka nara. What's it, Mamus? Kuna kalang. Kuna kalang. Siza? Ha? Mkelezela mntana. Ngela uyosiza uJosie. Angibone ne? Please manager. Awuthi. Mefe, la hlike yone semfe. Fethu tsa ha. Mara o ka ntetela e ka mo. Jovijo. Lolo, that's not fair. Siza warasa. Siza warasa. Siza warasa. Batla tšheltaka. Ha ehle what's la kanti? Wena. What's la kanti? Wena. Ke eng ding tsa mo pa isisea. What's la kanti? Ga boloswe. Ka re ngwana o sa qala ho ntella o. Ngwana o sa qala ho ntella o. Ngwana o sa qala ho ntella o. O sa tella. Jwale sa tella o ngwana. O sa tella o ngwana, o sa qala ho tella. Shame, la ehile ke re o jwetsa gore wa tseba. A ke re wena ke wena steering o la ehile. Awusokolisa ngisukuma makho mina. Ngifuna ngenze nje. Angisukuma makho mina yazi. Ngane. Ngiyakona. Awungizwa. Athi unyoka yazi. Hey, sugum. Sugum. Auntie, uzongifila wena. Today, uzongifila wena. Usiza. Wamthathile usiza. Wamthathile usiza.
Umthathile usiza nginemoto emthathile. Usiza nginemoto emnyama iBM emthathile usiza. Nginemoto iBM emthathile usiza. Usiza ufake imoto eneBM. Take it, gijima hambe. Magezi la eduze kwami. Mama Sigebengu awudine ngaye hlala laphana ukukhulume naye. Siyazi ukuthi indaba zakhe zikuphi. Kile ngaye mama. Azangitshela ukuthi ngizokubamba. Mama Sigebengu ngicela uhlale laphana ukukhulume naye la ngoba uyangidina nangembhekile, uyanginyanyisa. Uyakhala. Akube njani? Mara emadodeni akhala. Akube njani? Bethembile nje. Akube njani? Hlanganiswa umsebenzi. Hlanganiswa ngaye. Azangitshela ukuthi Uthi uzayimela. Azangitshela ukuthi ngisingumama wakho mina. Mana yini ngiyenzile ko? Azangitshela. Ayithi ngitshelile ukuthi shaya isipani. Ayithi ngama 2000 mina ngijwayele ukulala namadoda. Manje mangithi shaya isipani awufuni. And then uphi lo munye ngoba nihambe nonke niphelele. Kwenzakaleni? Nabuya senishona. Nje nimanisele. Akho. Anibonisa sibophisa manje. Uyangihlanyisa wena mangibheka nje nginyanyisa. Hamba uyapi? Hala uyakhona. Akusetshenzwa kanjani? Akusetshenzwa kanjani? Sizangazi ukuthi seliyasho. Mama Sigebengu, lo munye nimshiye kanjani emuva? Usifakela amaphoyisa. Ngeke loyo profile. Fafa nangu lo fafa. Yini inkinga yakhe manje? Sithek wena. Wena. Beka ukuthi manje ukuthi wenzeni? Boss leader ngibhengile nabantu ngokwakhe. Awuyanginyanyisa wena. Uzosibophisa. Boss leader skills. Amothenga amaphi? Boss leader skills. Azongigwajisa. Yazi uyanginyanyisa. Ufuna usifakela amaphoyisa? Popeye lo. Wena. Yeah. Wena umsebenzi wakho uyawazi. Why manje ukudisappoint? Wena Sister boss dilana. nje. Lo mndaba. Nawe manje akekho unyoka. Zozo. Uma ngiphelanyana leli nikata ngifihla wona nje. Ulibone. Jwale ekare o batla ho litseba maponeseng. So ke kopa le tlole nsiza. Tlohella nsiza and then re tsela ka lephelanyana le. Siza re tla qetela ka yena. O haya se ke dinyane o ha hlophe. Hey Rabanna. O khutile banneng. Hey ke banna ngwana ka ba bapale ke a o jwetsa. Ba o yentseng banna? Ha ke ba tseba ba le jwalo. Banna ngwana ka ke ba tseba ba le jwalo. Ba tla o qeta banna ka ba bapale ka wena ba o khutletse ka tlung. Ba o tshwele ka mathe. Ke banna ngwana ka ke ba tseba ba le jwalo. O le ka re banna ke ntho ya bapala. Ha ke tse go khalemelo o bona hantle hore ke bapala ka wena. Banna ke ba tseba ba letse. I can see him now. O fihlile mali tsa mageu hore o bone siza ba monka ka BMW e black. So ha ke mtsebi.
Manje post ladies ka motho a rena snepe sa hae a re mtsibi re tlo mtsola jwang motho Eish motho ha ke mtsebe ke yona problem ya ke mtsaba ke mtsebe eish thata ke bona bo fela ga ke mtsebe Ai. Sister boss. Ha o betere re qeta ka mageu. Hobane wa re paisisa. no mageo a se ke ga mona Ah. ke am hloka ke se mo ngata ka mageo so a ke no bona mageo ha re mtlende mageo ana le msebetsi mo ngata for yena No man. Teng ke le ke mmoneng. Ha re qeta shamishini. Na ka latella ka moraonyana ho koloi. Nna ke bona pa ntshanyana ya di colors. Ha ka be khata. Ha o mmone. Na ska wa. But I saw them. if it is not better by no vaya Msiza kwa kweli wewe unakoposa kanyana Boss. Msiza nikisalo wena ukuthola ngama kusiza kuhloko Sister boss, hlala ke tla. Yes. Ba se shebelle batho ba ja le nna. jalo taba eo Ha ona ntho e tla etsa sister boss. Ya ona ho bohloko. no ho le jalo he vaya ba latela Aish, sister boss. Ke tla. Lerato ngwana ngwaneso a ko ntwetsa hantle o ikemiseditseng ka bophelo ba hao ha e sa lo tsamaya re sa tsebe mo o ileng teng re o batlile hohle ha hona mo re sa o batlang teng ga le re batlana le wena re sa o thole wa tseba gore mme wa hao o hlokaetse mme wa hao o hlokaetse mme wa hao le re siya se bile re mo patile ke dilemo jwale Mme wa ka? mme wa hao o hlokaetse ngwanaka Wa ka o hlokofetse? mme wa hao o hlokaetse ngwanaka Ai. ngwanaka re o batlile hohle ga o batla dipetlele ga o batla di-police station go o batlile hohle re tsamaile godimo lefatsheng go batlana le wena ga re ka ba ra o thola ga le go o batla ngwanaka lerato ngwanaka ke a tseba go le sisa le yena go bohloko ke a tseba Siza o kae yena? Siza. Nama o kae Siza, o kae Siza. O kae Siza, o kae Siza, o kae Siza. Ai, ai, ai. ngwanaka go tla loka Ai, ai, ai. Ai, ai. O kae, o kae. O kae, o kae. Siza. Siza. No! Ungangikhululi. Ngiyazi ukuthi mangikhululela uzofuna ukulala nami njengabanye, so please don't. Kakhulu mina nabantwana bami ngeke ngize ngikwenze lokho.
ngizelela ukuzonceda wena kule ngcingo lezi ukuze ngibajoyine nje bengizela ukuthi ngazi ukuthi kwenzakalani So manje baba uzokwenzakalani no? Lerato subuyile. Ngulo mntakama. Ubukubi. Xolisa ngakho konke sisi. Kodwa sengibuyile manje. Uyazi Lerato. Obunzima engidlule kubo. While wena ubungekho la. I thought I was alone. Mama begula la endlini. And bengina support. Athi ngelinye ilanga lesikhathi eshona. Wathi angihambe ngiyomkhelela amanzi. Kanti uyazi ukuthi uyangishiya Lerato. Wena ubungekho. Nokushona kwakhe izinto ekhange ziphinde zibe safana. U-anti wami oyena muntu bese ngithembele ngaye. Wangijikela. Wangithengisa. Wenze auction ngami mayifuna imali. Ebengithengisa ngama 50 rand Lerato. As if I'm a piece of trash. I've been through the worst. When I needed you the most, bungekho. Manje kwangitshela. Ubuyile uzothatha impahla or vele ubuyile because you wanted to come back home. Ngibuyile sisi wami. Ngeke ngiphinde ngihambe. Ngafundile amaphutha wami. Ngikhona for wena. Ngixolisa sisi wami. Hlala wazi ukuthi ngiyakuthanda. Thembisa. Yebo ngiyathembisa. Ngikuthanda mntakama. Jabulela ukuthi usubuyile.
Hello, boys. City. Ke bone wena City, ho salang? Nanomang mina. Zozo. Wa ntseba mara wena gore ke mang. Ke tlwaetse ho etsa dintho tse serious life-eng ya ka. Eseng modlalonyana-nyana o tlwaetseng ho etsa wena. Wa nkutlwa hore ke reng? Ke tlwaetse ho etsa ntho tse serious. Ha o tsamaye o buiwa ka nna mama. Ha se wena o etseng re tsamaye re lo lata sekhenkesele sa hao. Wona tse so tsile number na be sa itsebeng hore ke mang phela leo le ntse le busy le bua taba tseo. Nna Zozo ha ke. Ke wena tlwaetse ho thumela batho bitsa batho ba tlo thumela sepana ke re. Ke roma wena ya jwang. O tlo mlata wena motho o tlo ntholla yena wena. Wa nkutlwa gore ke re ngwana se fela. Ke task ke neletsa yona jwang ngwana tje. O neletsa 12 hours. O la te motho nyana o wa ha utlwa. O dileng ka tabatsi 12 hours ke itseng ha o sa imtlisi motho tla bona go tla etsa hours. Lirata go. Lirata go. Saya shop ofuna sikuphatheleni Sam. iPhone iphiza mntasi. Lirata go. Saya shop ofuna sikuphatheleni Sam. iPhone iphiza mntasi. Oh pizza. Jela ayazi pizza. Hayi ngoku. Awufuna uvuka. It's so boring, yeah. Party poop. Okay, Sam, patela anything I feel like. Anything, it's fine. What driving? I'll say hot. Would be our illa. Like 200 degrees Celsius. 200 degrees Celsius. Yeah. Hester. I mean, ngiyakwazi. Nguwe lo abakidnappile that other day. Bakufake ebuthini lemoto, iBMW emnyama. How did you know that? Were you there? Look, I was just walking, minding my business. Then I saw all what happened. I mean, what's going on with your life? What's going on? Like, what is it? Please, look, you can tell me. You can trust me. I will listen.
The thing is, it's a long story. Engakusho nje ukuthi ever since ubaba mina nomama bashona, everything changed. My aunt bengenza prostitute kuma customer yithi lathi ngakhona utshwala. Sometimes bengizolala ngingadlanga if angivumanga ukulala nabo. So I've been through the rest. Look, I'm sorry to what happened to you, right? I'm really sorry. Really, I am. But tell me, how did you survive all this? How are you surviving? How are you coping? Well, whatever angitshela yona u-aunt ngiyayenza. Because if I don't, one day I will see myself ngilala esitrateni. And that's what I would not have want. This is bad. And when why ngibuza so are you sort of a counselor? No, I'm not. I'm not. I'm not. But what I can tell you is, what you're talking about, I've been there. I've done that. Yes. And I did solve it. How? Let's just say I went to a sangoma. Sangoma? No. Okay, wait, look. I know that it sounds maybe absurd or bizarre to you. But what I can tell you is, I know your pain. And I feel your pain. I was 9, okay? I was 9 when my parents passed away. I was 9 when I was prostituted. And if I tell you that no man in that place doesn't know my body, I will be lying to you. Okay? Really, I will be lying to you. What you're telling me right now, it's exactly where I'm coming from. It's exactly where I'm coming from. It's not different. But if I tell you that I stopped it all and I got my freedom, will you believe me? I don't know. Look, you talk about therapy. What is therapy? What is therapy? Tell me. You think therapy would have gotten me out of that situation? You think therapy would have stopped the torturing that I was going through? You think therapy would have gotten those monsters out of my life? You think therapy would have stopped the pain that I was going through? No. No. It wasn't. But you know what? I stopped it. On that fateful day, I made a promise to myself that I was going to end those monsters. And I did. I did. So next time, if you want your own freedom, if you want to be happy in life, you know where to find me. Wait. Caesar! Tawang Lindsay Sampe! Okay, I'm coming. Shishage! Mtase,
All right. All right. Yes. Always know that I'm here for you, ne? Njengosisi wakho ngicela ukuthi ungithembe ukhulume nami. And then sayishop right manje sabuya ithi sindluma. Sini nje hlangane namthasha nalo thenza sitsotse nje. Uzokhuluma? Ungazohlala phansi nawe. Ngizokutshela. Kwenzala? Uzothetha? The thing is, one day Siza? Untsonsa? Ubala bibili? Ubala bibili Siza? Namhlanje uJoseph uzolala ekhaya. Ngicela mntanami uyondlalela uJoseph. Umphathe kahle. Ekamereni lakho mntanami. Siza? Ma, ngicela uzola mntanami. Sobzini mara ufele sobzini. Ngicela uyosiza uJozi ufaka iglobe nemntanami. Hayi isipani sisithunile ne. Sisithunile isipani. Vele yazi always. Yazi ukuthi everywhere la sifika khona senza izinto zenzeke. Noma kanjani? Yeah. Noma sekukhona abantu abavele nje bayenza izinto engazi understand ukuthi kahle kahle kusuka kwenzakalani mase kunjalo. Boss lady. Manje why ngathi ukho sharp khamba skipani. Uza kahle endabeni mawuthi angekho sharp. Ngithi uyazazi ukuthi wenzeni wena masisimba. Ngithi uyazazi ukuthi wenzeni wena. Bosaleleni wena lapha yana emphakathini. Boss lady indaba umphakathi ngisho labantu laba bebasiphazamisa imishini Sithi uyafana. Bekumele ngidinge. Uyafana musi wena nalapha abanye la. Uyafana wena lapha. Mina ngizange ngibhayizise uyazi ukuthi ngizange ngibhayizise. Angizange ngibhayizise ngivayile ngacheka amajita mangifika South Sudan. Yebo. Khona manje uphu baba kaMsizi uyazi ukuthi ngimbholisile manje after this whole thing. Ngiyakuthola la into ngisho. Mara mina ngithembekile ngoku. Yebo. Yamazi lo mntana lo uhleli la. Sweetheart, mazathi Boss lady. Akakwazi lo ne. Izimbili. Yazi ukuthi lo mntana lo ushizile. Ngathi ngokwenza futhi namhlanje lo. Uzokubhayela. Uthathaphi lo? Azange ngisabotage la. Ngenze kanjalo. Ndoda. Ndoda. Boss lady. Wayesamamela le njalo. Yazi ukuthi abantu abangicrossayo ukuthi baphele lapha. Ish. Ukhohliwe ukuthi abantu abangicrossayo baphele lapha. Boss lady. Yazini. Mntwana ngoba sowuyile egaming. Futhi siwa ngayo. Ungayithuni le nto. Siwa ngayo. Mina ngithembekile kwabajita babo khona manje. Mina nginawe nje labapha manje. Badabukile mina nginawe. Athi ukhiphe le voice yakho. Khiphe le voice yakho. Ngabe uyamdila lo.
Moms. Yes, boy. Yazi ma, khona into engifisa ukuchazela yona la. But it's not that easy to ngichazela yabo. Into yabo iqanda musa. Yes. Ni chicken kanje. So khona abanye badla i-chicken phela, abanye badla ama eggs yabo. Manje mina ngiqanda yabo. Hayibo man. Yini ngathi akabiri ukukhuluma? Ufuna ukuthini kimi khuluma? Insimbi steel yabo. Nesinye steel mazihlangana ziba yi-steelless. Khuluma baba. Mama. So mama isandla sami siphukile sikanje. Yabo kanje. Like kanje. Mama ngiphuka isandla kanje sikanye isandla sami ngistabana ngigame. Ngigame. Ngicela mama ngicela ungangishayi ngiyazi ngidisappointile kodwa ngiyaxolisa mama ngidisappointment ngiyazi mama. Ngawari mntanami. Yazi nakudala ngazo. Kana ngikubonile. From umncane. Awucabanga ukuthi ngingazala umntana azakhula bengaka. Ngingakuboni ukuthi kwenzakalani ngawo. Serious? Mina bengilinde wena ukuthi ungitshele. And then akukho uye ufuna ukukhuluma. Ufuna ungitshela kona mfana. Akukho kunye. Okay. Yo, what a supportive mom. So namhlanje mama ne, like this is over ne date like a park, sidla ama grapes, yabo. So yeah, mina ngiyohlangana naye namhlanje. Epark. Awuyilapha. Yebo. Ngizopheka mina. Ngicela ukuthi umtshele ukuthi ngicela ukuthi ezelana ne. Ngifuna ukumbona. Mama, usi sugar? Yes. As an ending? Yes. As like dated home? Ngifuna ukumbona. Mama, homemade food? Mama sapota yimi mntana mzosapota ubani? Yo! Mfonele esa. Good news! Good news! Okay. Masemula. O batla mo? Meki, o bea ke ngwana mo? Masemula batla mo? Yona we, modimo wa ka, Masemula. Meki. Yona mawe. Masemula. Sugar, mommy, what's up? What's going on? What's going on? What's going on? Moro. Pela gare mawa go tsa gore o ne go no direga mathata pele mora bona. Le nna be ke sa tsebe. Ke nana ke re se sa go diragala. Ibile phosho le go se tsebe re ska go tsebile. Nna mama go ke kopana le letsatsi le le teng. E be le mathomo ke mmone bile ke setja go. Nna re kopane jwale. Ka mora wa mo azanga ra bolela, azanga mpotsa gore yena o na le ngwana. Ba go fihlela ke tlo kopana le wena. Mora o duma gore bophelong o kry-e khutso o kgone gore swarela ka se re se dirileng. Ebile phoso. Ke a duma go bona o na le family e feleletseng.
ke nana gore go leng wa gago ka morago ga mengwaga mekaka go le go thata e fela gane ka le ke tla gago ke ya go tshepiša nkare nka ba wile wa ke sa nka pele ka nka go ka lo matse bona jana mathateng mathata no 12 hours gore ke phele 12 hours nna le batho ba tlo mpolayang ba ka nna ba fitlha neng kapa neng manje mama mina wangitshela kahle kahle mina mama ngasusana le nto mina zobakhombisa ubudoda bami labantu sibasabi akekho umuntu ongarasa umama wami la le nna ke gona ga jwalo ga ba kene re tla ba bona Sawubona kunjani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila. Ngikhangelana ne-address ngibona igama lifana nalali next door but lala lino T. So is it the right place? Oh yeah, it's the Sakula. Ukhona umuntu omdala? Yebo khona ma. Wow, you look so beautiful. Ngiyabonga nawe muhle. Oh, thank you. Ngingangena? Yeah, you can come in. Okay. Sanibona ma. Yebo sekunjani? Sikhona ninjani? Ngiyaphila. Nami ngiyaphila. Igama lami nguEnhle. I-direction ngilethe la. Ngizolanda abantwana bakabhuti wami. Ubani bhuti wakho? uJoe. Yes, ubani ufuna bani? Ngifuna uSizakile noLerato. Ngaba khona yini? uBrajo. Hayi, Mbalenhle, right? Wena usakhulanga. Yo awusemuhle. Yo, amshana mkhonyana ukhona la. Sesizoshadisa lana. Yo, sesizoshadisa la. Bakhona sisi. Okay, uLerato ukuphi? Lerato, ngeza. What's up, baby? What's up, mntana? Hawu, uLerato lo. I'm sure asangiboni Lerato. Wa-aunty wakho Mbalenhle. Oh, sawona auntie. Yebo Lerato. Nisaphila kodwa? Auntie. Okay mama, ngize lana because ubaba wabo kunezinto kufanele sizilungise for labantwana bakwabo abashiyele zona. Yebo sisi. Ngakunenkinga if ngihamba nabo. Cha, antakunankinga. Singajabulela uhamba nawe. Hamba nolungisa ke nizohamba no-aunty. Okay. Hawu bantwana bami. Ningakhohlwa ukuthi kusekhaya la. Hawu Mbalenhle, uSimon. uSimon ukhona mama. Yo, usadakwa nje ngasekuqaleni. Yo phela umuntu lo bekadakwa azalala esitubhini, azaqhama esitubhini. Oh, yazi inkinga yodwa usesenja akatshengi. Usesenjalo Simon? Angeke uSimon asatshintsha yazi. Hey mama. Yo okukhula bona. Ukhulile. Ngisho vele umuntu uyakhula. Kodwa. Aphuza la. uSimon. Yo, I'm sure uguge ikhanda mshela impunga la khona.
hlokomela o tshwara ntle wena banneng ke a o tseba mobe a mosole mobe Caesar, come back, chef.